umusozi warebaga imbere yawe uvuga ngo ugiye kuwuseberaho, Imana ivuganye nanje ntabwo ugisebye, Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Fata kuri uwo mwambaro wawe. Imana irambwiye ngo umwambaro w'igisuzuguriro umaze imyaka myinshi wambaye, umaze gucuya, Imana igiye kuguhindurira umwambaro. Imana igiye kuguhindurira umwambaro. Umwambaro wambaye w'igisuzuguriro, aho unyuze ugendana umwambaro w'igisuzuguriro, aho ucururiza ucuruzanya umwambaro w'igisuzuguriro, aho washakiye washakanye umwambaro w'igisuzuguriro, Imana igiye kuwukwambura, ugiye kwambara umwambaro w'icyubahiro. Hey, desadike de bas. Ndabona Mwuka Wera yamanutse. Isoni zari zigiye kugukora, Imana iravuze ngo ntabwo zikigukose. Herebo tegeze beria, feria dizes. Abantu ntabwo bari bakuzi bujya barakwitiranya. Iyo sura yawe siyo ya nyayo. Imana iguhaye amafaranga, isura yawe yamenyekana. Imana iravuze ngo igiye kuguhereza agaciro mu muryango washakiyemo, aho utuye, muri karitsiye, ugiye kubona agaciro. Ngiri wa muntu muri kumwe ngo ugiye kwicara uruhuke. Ni bande bari bananiwe ku musozi aho batuye? Hey! Imana iravuze ngo ugiye kwicara uruhuke. Ugiye kwicara imvune z'ubushomeri zikurangireho. Ugiye kwicara nawe uterura ikiganiro cy'amashimwe. Ugiye kwicara ubwira abantu intsinzi y'Imana. Muririmbye aravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse iwacu. Haleluya. Imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Kongere dusubire mu ngo twicaraga ku migezi Rabaya shete zekete ya masede, tukarira twibutse iwacu. Imitima yacu, haleluya, imitima yacu yari yuzuye agahinda, ubwo nta mutabazi, kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka. Uwiteka wenyine gusa aratwibuka, adukiza amaboko y'abatujyanye w'iminyago, aradutahura tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga nk'abarota ko dutashye. Haleluya. Twasaga n'abarota ko dutashye. Ashimwe Yesu. Inama baricaye barimo baragira gute? Ngiri wa muntu muri ko ngureba agaciro ko kubana na Yesu rero. Mwitegereze uyu mugabo mufiteho imigambi mibi. Haleluya. Murimo muramureba, mumurebe hano. Aba bagabo bafite misiyo yuko uyu mugabo adashobora kuzagira gute, kubaterana imbere, gucuruza ngo agere kure, kubyara imigisha yose Imana yateguye. Dore abazigwanya ni bariye, kandi abazigwanya bagize gute, baramuzi. Uyu mugabo azanyura he? Ariyo nzira yonyine agomba kunyuramo. Icyo Imana ikora, bose bahumiriza amaso, Imana ikamuza. Mukomeze muhuma amaso. Murimo murareba, ngaho murebeho wa mugabo yarari ari he, ngaho mureba hari
abari bategereje kutazatera imbere Imana igiye kubahuma amaso bazakanguka wageze mu masezerano ya ngira uwo muntu muri kumwe ngo abadashaka kugeraho ugera ni benshi. Imana ibasinzirize bazakanguka ugeze mu masezerano ya ramburira Imana amaboko. Ujya kwiyicarira Imana ibaha umugisha. Ujya kwiyicarira papa. Abadashaka kugeraho ugera bakanuye amaso ni benshi. Uyu mugoroba Imana yambwiye ngo igiye kubasinziriza bazakanguka ugeze mu masezerano ya agaciro ko kubana na Yesu. Mwakabonye ngira umuntu muri ngo fata Yesu umugira inshuti. Murimo murabireba mako agaciro ko kubana na Yesu. Abanzi unyurana nabo murabisikana iyo uri kumwe na Yesu. Ngira umuntu muri ngo tunga Yesu nicyo gisubizo cyonyine. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Oh temole ezandi bebe Thierry bazabitega Imana ibitegure. Ari ikintu kimwe ngiye kuvuga. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ukundeba nsa 2026 nzaba no muntu udasanzwe. Ukundeba nsa kubera ibihe bibi mpagazemo 2026 Imana izangira umuntu udasanzwe. Hari ikintu nshimira Imana, abantu tuba mu gihe ariko Imana yituye mu gihe. Ndasubiramo, abantu tuba mu gihe ariko Imana ituye. Kandi ikintu nshimira Imana, imigambi y'umwanzi wawe mibi Imana yivunjemo imigambi myiza. Bakwifuriza gupfa Imana ikavuga ngo uzarama. Bakavuga ko utazabyara Imana ikaguhereza amahasha. Ngira umuntu muri ngo umusozi wasuzuguriweho Imana igiye kukwibukira. Hari umusozi wasuzuguriweho kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose, amajwi yose n'amanumva, kandi ijwi ryawe rindutira rebo de sadide amajwi yose n'amanumva. Turabura iminota 8 ngo twinjire mu mwanya w'amasengesho. Ndashaka kubwira umuntu wese uri hano, ndambura ikiganza cyawe. Uwiteka aguhindurira amateka. Uwiteka kwibuke uku kwezi, iminsi isigaye ni mikeya kugira ngo winjire 2026. Uwiteka kwibuke, Uwiteka unyibuke. Imana igukorera igitangaza, umwanzi wawe amenye ko ushigikiwe n'Imana. Ushigikiwe n'Imana, umurozi ntacyo azagutwara. Ushigikiwe n'Imana, abakuvuga nabi ntacyo bazagutwara. Ushigikiwe n'Imana, ubwo rugamba ureba ntacyo ruzagutwara. Imana irambwiye ngo imyaka wababaye Imana igiye kuyivunjamo imyaka yo kunezerwa. Ninde wavuma w'Imana itafunge, ninde wavuma w'Imana yahaye umugisha. Nta wavuma w'Imana itavumye, ntawa Ayiwe ninde wavuma w'Imana itafunge, ninde wavuma w'Imana yahaye umugisha.
oya nta n'umwe wapfumu w'Imana yahaye umugisha. ayiwe ninde wapfumu w'Imana yahaye umugisha. uri Mana y'akandi kaco, uri Mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire igende wagiye kuri Mana. uri Mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire igende wagiye kuri Mana, Mana y'akandi karyo, abatabizi nibaze ndababwira ingene wanyiye. Haleluya. Zote de sadibe. Umva. Ninde wapfumu w'Imana itapfumu? Ninde wapfumu w'Imana itavumye, ninde wapfumu w'Imana yahaye umugisha. Nta n'umwe wakuvuma, Imana yarakuburesinze.